Ngimo Ana Masango. Ngimo Peter Masango, Johannes Masango. Sikhambile sayipitshentsi yokuza ukufuna urhelebho lokuthi ngaphakathi lapha kunakuthula ngoba lapha kwaMasango kunenyoka kunenyosi ubaba bamhlebisa imbuzi eziyi3 kodwana lapho ezangatholi ukuphilo ni into zami sihlangene esitolo lengathola ilokhanje ihlobo efariki and then nekukho elokhanje emapharapara nakhona ibothi inyawo ngomsomo onzima umsomo lo ngathi kuyawuchisa zange uche so sikhambile sayipitshentsi yokuza ukufuna urhelebho ukuthi bahelebhe ubaba bakhona uzokhipha lezi zinto ezikhona ngaphakathi kwejarhale so sifikile kwamngeni bakambele namhlanje bezile bazosihelebha incedelo lesilifunako sikhona ukuthola ukuphumula ngaphakathi komzilo kwaMasango lo ngoba kuberegwe namhlanje sizokulala ubuthongo kube nokuthula ngaphakathi lezi zinto lezi zikhona ngaphakathi kwejarhale sibakuthi bonyana izindawo lezi ababombremi zisihelebhe sikhona ukulala and bezile ngiyathemba ukuthi definitely sizokulala sizokuthola ukuphilo njengoba ngimazi bombremi ukuthi kwakade vele bavela sihelebha mina ngingana uzosihelebhene sizokuthola impilo ikhona kwamremi sithokoza bepitshentsi ekhulu namhlanje bafikile zonke lezi zinto ezikhona ngaphakathi ejardle ubaba amenze zona siba uthi ubaba na aphuruluke abe ngikho lokho abe ngubaba engimaziko ukuthi ngibaba uMasango nalabo abamenzise lezi zinto lezi bathi uzima abe naye amukele yonke inhlanhla ezizongena ezibuya kwamremi nna ke molebo thatha mremi ntho a idirileng ko nna gore ke kwathoma go bethola since ke dula mo msing ke na le ngwaga bro ke sa tseba gore ke ngwaga mang mara ke ngwaga Manchester zange go be lengaka e tlo bethela mosi total so ne ke no ga shaka metsi ka letswai fela so mrem ke a moleboga siyathokoza bakamere lepitshentsi go abatlile le bakamere ke a ba leboga ke ba leboga thata gopela thuso ya bona ore itswele pele sa fella Masango machiring Mr Mrem ke a moleboga straight ke mthokoza kakhulu ngokuphindelele kanengi so ngathokoza nje ngikere ubuthongo and then baba uMremi wali imphenduko nangabe ukuthi kuzaba ingiyangine ngiyathemba nami ukuthi diphetho kodwa kwakona so manje ngizakuza ngizomthokoza straight ekhaya nengizokuza ekhaya ukuthi ngizomthokoza hayi ngomlomo ngiyathokoza namhlanje mara ukuza baba uMremi ngiyomthokoza ngizokuza baba Ngirathole wa abuturu phoketse ga mnate ene ntona ke inyaka o phoketse go tsamaile mo yona ke rata go le bantate Mremi ha ba robetse batho ba bereketse ene bana le nnete ha ba bolela phekola ditalo tsa wa ke ntwe ke ne ke inyaka ke yemetse ka gore bone ke tshwana ke bana jalo e tlhaisitse ene o re phekotse o tsamaile se letekanye ka tsere le inyaka jalo la lebole a pusha ye go pele le mathasana ga ke le bo thata mon ba irile ka mkho ba re botsa ditaba gore tshwanetse gore re reng a wa re tla latela mtlhala re tla ira gore re fitla ko tate Mremi and then a re fe ditaelo ka mkho sporofito se tshileng ka teng so ke le bo thata man ga re mathata ka fela ka molapeng re re fela ka magara la palekwe ga gona tshije ga gona dilo tshintshi gore ne ba diepela ka magara la palekwe re berekile motso lo tsa ga botsa bona di sepe tsa ga botse e fela ke le ka re ga ke phekole taba tsa mmale tate ka go tshelo re kudu morero ngolo ka magara taba ke taba ya badimo ka magara la palekwe ba ke la pele ngwe le tshwane ke badimo ka mogaro so ntore tate ka mo mogajwa ka mo a ya phethela morero la badimo a go ntse dilo tsa bona gore tsa bona le go sepela ga botse ke rata go la tata re na malopo prophet Donald Mremi ka gore fa ona monyatla wa re phekole le rena se sengwe re nna ra ithuta tse le ntse sepela tsona re kopana tsona re ithuta se sengwe se le gore re se tsama re kopana tsona ka mogara ga motsomo ke rata go leboga monyetla mfile ngwana ebile ke tla leboga le fitlhela mo ke le gona ga bjana